sports, news, entertainment, education. Papako TV. Experience the thrill of TV. Yabubi akwaba Embra Papako TV. So we are here our Larteh. Na ene say bro communities out do be reward more. There are lots of issues out there. They in the ekoso. And yababi PM Larteh. Yeni mpinifa do be abedin komo. Ube PM Larteh. Nyama udu a womo e pass through. Nyama udu a enkoye no. Yeni mpinifo bedin komo na omoso omde wadrin share edia. Papako TV sunye stay with us. Ye caught yeni mpinifo ko din komo na enkoma udu bianom wenya. Still ya Larteh. I'm simply for Jaria na insuyasa. Obeke call any amount for bread in common, their concern. Yenya I am from Penifo Kukudam. Many was saying, on Babedin common na o Piemum Ewalatia, and Yama Udua Ecoso, Yama Omosha, Dama Damabia, almost say, almost once at their friend Penifona Dama Bioma Beboa, Nama Biasano, it's me, I come. Daddy, but you didn't say. Nana Oboaman Frimpong. First. Wow. Nana, yera send wajipini se oni ebedin komo e Papako TV so. Miso me da mase pa se madwen ho amuso maba ha se mo ne ba beti ne koso me. Nana, we mesrawo boyan komo akra. Den ena Larteh mine mosha ekoso a it seems like how much for the past years near there is the opportunity mosha dama bia no mo present pinifo awdo emesum na bibia so nya kama. Oh, it is any on it no. Zebe when it my ndi nyawo obey wan hu say nyame adom wore ye kwan afiti mbere atwam ene na nyankopon na sata nyankopon abie kwan mu ama ahemfo na se mpenfo a wore ye kwan ama ho na mo yen haw kese eno ne se o hwe ba bi a ka yi fi ba yi ene nyankopon ye ma adom me na me Abontendomhene a me wasi nyankopon ye adom ma eye contractor no eba around nti ye ne ahemfo call rounds nti ye bisa ne concern ne yen roundabout yi na ne yetini say hey akoye yan trademark afitete o ka so recall Larteh Kubease a o ka se bi America roundabout but ye bisa no re say roundabout no enye adwuma won ye roundabout no kwan so ni enim ne say wo ba mpanyimfo enim no wo kan si wore ye inner roads this was wore ye inner roads dia na yenim say hanim nyina nso ye inner roads ye boyan papa wo hwe ye empress yi a say ye yi wo krom ha eno na wo ye yi a ye use na as ye pass by nti say won ye kwan yan kan no wo ye ha yi say ya na ye say na ne peye no ye ensi ye nti ye sere omanpahin ene mpanfo regional ministers na won keka ho yen papa aye Samiaku ye sere won say won bra no mehwe kwan wi ma yen sene na meka no roundabout na de ye sere won pa ye pese say wo fi hareba wo fa ne sei na wokọ ayase kroni bu ho na wokọ utumi twa e de fa ne sei na wokọ kroni mu na ma yen tete yen mark ne da wase wo say high roundabout no ye pese still a han me roundabout ye bi so bronu ni sei obey the street na ha nyina we gya wato just like that enti ehun say emoa yen obi fi dan ho na oreba e tire say odu ha onya ba bia obey den obetene ebe ha okro no nti ne ye kan say won momodin ana won ye roundabout ne man unze ka yikui also otene ne ho sure unze ka na otene ne ho okay so that is the roundabout na o ka say obey ye kwan na ko street sana wodu ha hefa na obedane wo ho nti ye sere mpanyimfo ana ne atu ase ne se kwan na wore ye ne ye ka se won ye ne ya na ye bua okay but ye sere won kromanfo no so bre won watansu kwan na mayen okay won wata kwan no fiti Larteh junction ebedu krom ha sabe ukọ washing bay na obedu krom na se o ka ne nyina ko ndem na ba bi nso e bi asese nsu to na de no nso no won ye den won siesie ne mayen na kwan a wo fa so a anase ne won ne ye ntewa ukọ other places are worry your rules now. Oba say I so 2-3 hours bia na wodi nsu erigo so. But ha say ya kan wo mu aye. Eno obroni ni ba no me ne kan ho asem wo so behwe. Da bi oba wo so behwe. Nso onhwe. Nti ye sere mpanyimfo say oba ha won won kasa mayen. Highways fo ba ha da bia oba wodi won hwehwe nye tikwan ye ni wo kura wo ma ye hu da wo be ha si na ye nso no ya hwe ye time ne ye hia won. Na nhihye bi wa ye ne won aka. Ye kan run about won say wo se gi say yakohu highways in mpanyimfo
enti yeso yehu eno no yente ase enti yesrɛ mpanyin yesrɛ ho mo hasame oku yenya mea ne mema ne me yes enti yeme panchew onhwe na mpanyin enhwe na Larteh kurom ha yi enfa ne tamam pamfira enti ne yeka fa kwan no ho ne. Wow. Nana eno den komo akadi aba na mam bisa o ka about runabout no na obi word mu a maybe onim maybe history about runabout ne kakra runabout no na first bibi esiwa identify us runabout and as just na just normal way na mo abutu ne din runabout keke. Titi asemo se wo hwe se ya cars yi na won apake a bo se ndua bi sisi achi ya ya bibi wa ha a sebe na gofo kra ji won ahome e wase car na kosi ya na betwa enti na ha ne de na ye runabout but won na wo ba ya wo grade no won abe clear efi ha se enti ye sere won ya nia se nia wo beto no won ya sa ama ye na e ma edin runabout no enka ho e ma ye because fitititi e ye trademark a ye nim se Oboaman Kubease a ye Kubease roundabout enti wo chiro bi kwan kra o se wo du roundabout ho a se nia ye nim ha nyina wo pake cars wo ha na de enti wo kan si wo kwehe Larteh kasem odie ye nom e di roundabout odie ye mi na roundabout enti eno krampo no wo de kire kwan a wo yusu e de kire mpanyinfo kwan enti e be sra roundabout ne de ye ba mpanyinfo chew se wo mode anu ya ma Larteh man. Runabout no your major concern pa ana bibisa in case o hwe nkomodidi ayedi a broni ne so obehwe na in case omo ye kwan ne wie na runabout no manya mo betena se mo ne crewman be didi nkomo mo begije bibi kakra se okay mo be yi bibi a e be identify runabout de se na make say ehia ye no runabout no kwan e be fa so a obroni no e be hu regional minister na se yanka se be ko regional minister nchen ye be ko na won tuma ye kwan no because ye mpese obeye kwan na ase won awie ansa na ye ka se ye tutu na ase den no na be se kwan no nti kwan ye be fa so ansa na obeye won bibia be wie no na runabout no e wo ho ene na ye ehwe ye won panyin mu so wo krom ha kwan ya wo ye na de nyina wo hyehyase a wo boa yen a sebe obi ho a oyi bibia on be so be bo ni di anka me bo di fanfu bebri ho a wo boa yen nti ya yen adwen se san panyinfu ni nyina ye no wo be kasa afa runabout no na won so no kwan wo be fa so a wo be pia yen ana yen so ye be boa kwan bi so na kwan no na runabout no esintam efefu na side runabouts issues how do be brew and I say what issues be what more opeso oni be sanche yo issues ni say em say wo hwe krom ha ndwuma nsem na nyamane ma asem no atere bia wo so woreba eku apem no be ya project a nsase sem na ya na e ha wo ba say education and nkyerɛkyerɛ asisi ɛrekɔso ama abusuan panyinfo ne mpanyinfo a wɔwɔ nsase okuro mu no ya kyerɛ wɔn no nti no sese no sɛ aban pɛ sɛ ɔbɛyɛ bibi wɔ kurom ha yɛbɛsrɛ wɔn wɔn mɔden no wɔn mmra mpanyin wɔ hɔ a bebree nkurɔfo mpanyinfo bebree wɔ hɔ a wɔn adua to mu sɛ mmiri bia mu a obi bɛ sɛ ɔde project bɛba kurom ha no ɔbɛma ho kwan nsase wɔ hɔ a yɛde bɛma wɔn na bibi a ɔbɛ sɛ ɔde yɛ bia ɛbɛboa youth no na ma youth no so no anya adwuma pa bi ayɛ no yɛyɛ wɔ hɔ a yɛde bɛboa nti yɛsrɛ wɔn ye wo library wo ha ye fi ase de da wo ko ba bia park yi wa worebo park yi library wo ha nkofo bi ne fi ase but ye gidi say ya ti nkofo ne yeye nti ye sere so bibia obetumi abeboa yen na library no yetumi aboa so na ja mbemfe beboa yen anya computers bi e de sisim na aboa Larteh Kubease man ya ye be dan wo ase pa ana I'll say ono se den komo akra e de aba ohwa o de nyama bebree di atodwa road major issue one so also na opie ma enjuma youth ne de in the out no hwe youth ne yesisu na onim na okoye oyonyonyo ni kikisko kikakra na okọ type na unya ye ya be ha drink kakra di nanasre e ka champion for say o make sure say anya no ye nya one factory wa say ya obaka so ma sorry am ko edwuma ko ye edwuma wa say ya eno betumi aboa youth no na ama bibia so no etumi akama na o final words na ye nja ya make can say metia kurura na no tu agimfo tia no ene ne mpanyinfo nyina be sere se nyankopon ma yen ahemfo ene krom ha dikanfo no na me yan kokuduru na ne be se ye de bua ye Larteh Kubease man ekwapaman mu no na etimi akoyinti masem ha ne se akokuduru ene ye hia ena good leadership ena na me sere nyankopon se afa man ye nyina na akasa ye mfensi Paco TV. Experience the thrill of TV.